Matigari maya nimo matigitwo mari wira wa hathara ya mutino wa mwaki uria uratumukire muthi wa gatano itura-ini riri ria Umoja 3 Embakasi ya ithwiro guku Nairobi, aikari magicokania na miheho kuma na hathara iria itungite gicagi giki. Ishashika stima hiyo. Unaona imeshika stima? Unaona imeshika stima? Ciana igiri cia nyina umwe na iria kurerikana iratigitwo nyumba cire cioika cirahobaneirio ni mutino ucio thutha wa mucuma urakanaga nyumba kumunda mwaki. Ni ciana irahigiritwo nyumba irari na kado yathira mwaki urajiriria gwakana. Riria kado irathirire mwaki urajiriria kumira. Mwaki wajiriria kumira andu mukamwira mamenyete ri murango gubunjare mwaki uraingihora uraiga. Uragerire ngero nene muno, ciana irakwira nyumba na indo irathira. Riu mwaki uyu uracoki no ratwikire wa ugiakana no gucina nyumba gutiri kindu kiraokoirwo na ciana citu ni irahirire guku mwana wa miaka 3 no kwa 7 na riu ni turaigua tuhinyirirekeire muno tondu wa gute ciana icio. Mutino uyu no uracungireirie family ingi itanyihiire 30 gutigwo itari na uikaro. Bani ciahia mundu aratigirwo na nguo iri nayo gutire kindu kingi endakio na icio ni ciana nacio ni irakuire nyina arorirwo ni ciana na arorwo ni indo. Aikari magitetia motungata ma ngari cia kuhoria mwaki mwena uyu thutha wacio gucukirwo mahitia ma guceragirwo riria mitino ya miaki yonekana. Thima moto gukari marongire maria cerere marongire mwaki ucinite kira handu moko mwaki ucinite kira handu ni marangihoririe maragiriria mwaki ndugathie kwa majirani uraingiririo o hanini kwa majirani. Za moto gari za nini ziko hapa si mbali hapa, ukiruka hiyo ukuta hapa hivi tumepiga simu, tumekaa kitu kama 1 hour ndio gari ya kwanza inakuja. Gari ya kwanza kuja iko na maji mitungi 5 kuspray hivi maji kaisha. Gari ya pili inakuja after 3 hours. Watu nangangana kuzima moto, tunazima moto haizimi. Gari zinakuja 3 hazina maji. Alafu gari ya kanjo sijui inakuja na maji ndio anza kutoa kwa maji kwa hiyo gari ya kanjo. Kwa hiyo gari ndio ikuje zime moto. Nyumba watu wanaungulia ndani. Aria mahireirwo magikaira andu a wendi mwega kumakuatha kuona matigitwo matari na uikaro. Handu-ini ha Inooro TV kuma Umoja 3 Embakasi ya ithwiro guku Nairobi, nie njatagwo Sam Njuguna.